Guys, hari ni kita nak remap Golf MK7.5R Stage 2. Let's go. Macam biasa, sebelum saya dyno, saya nak belanja komponen-komponen yang customer saya upgrade. By the way, kereta ni banyak upgrade. Intake daripada Integrated Engineering, downpipe custom, full exhaust system by Miltech, intercooler AVP, lepas tu diverter dia pakai Turbo Smart. Jom kita power run. Setelah berkali-kali kita power run tadi, ini hasil dia kita dapat. Jom kita tengok. Yang warna biru ni stock power, kita dapat 288 wheel power dan kita dapat 381 Nm of torque. Yang mana setelah kita upgrade ke stage 2, kita set boost 1.6 bar sahaja, kita dapat 361 horsepower dan torque dia 494 Nm of torque. By the way guys, kereta ni customer saya menggunakan Petronas RON 97. So korang kat luar sana yang nak remap kereta tu, boleh Roger H Performance.